Il-ġurnal illum ir-rapport li xarilu l-Pulizija żammet kunsillier tal-Partit Nazzjonalista lejl u ġurnata arrestat fid-depot tal-Florjana biex tinterrogah dwar serq minn djar tal-anzjani. Dan il-kunsillier tal-Partit Nazzjonalista huwa membru fil-Kunsill Lokali ta' Żebbuġ. Il-ġurnal illum qal ukoll wara li kien interrogat mill-Pulizija dan il-kunsillier tal-Partit Nazzjonalista ma baqax jokkupa l-kariga li kellu fl-uffiċċju tas-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Kunsill Lokali Chris Said. Is-serq fuq l-anzjani reġa' tala fuq l-aġenda wara li fil-ġimgħat li għaddew ġew rapportati għatta serqiet minn djar tal-anzjani f'San Vincenz de Paul u anke mid-djar tal-anzjani f'Bormla. Bitweġiba l-mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Evarist Bartolo, il-Ministru Joe Cassar qal li bejn is-sena 2010 u s-sena 2011 ġew rapportati lill-Pulizija 8 serqiet minn San Vincenz. L-oġġetti l-insterqu jvarjaw minn żewġ ġiżrajjen, żewġ parim silet tad-deb, salib, domna u ċurkett, 3 ċappetti tad-deb, mobile 800 euro u portmani b'5 euro. Brabta mawħut minn dawn is-serqiet il-Pulizija tiġa resqet żewġ żgħażagħ u akkużathom b'5 serqiet differenti, inkluż minn dar ta' anzjana fl-Isla.